Pulih pi barok syakatuk kubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakongsan menta kesengi kilong. Hiardor ke akor long briu kibor ke National Highway Authority of India. Penkuk buram urakam isang ma laingut kinohikai Knoxton College. Bekrat kipulit MLB kipulit Assam. Bat sedang sensyar kiksau boy hasau dong saupun ke KHADC. Bat mentangin pa syaki kubor bakam banyak. Kirukot jangka Khasi Students Union East Janta Hills District haka jingsen ran lang kipat ba jangka niga district kila pelong daga jingsyong kalan mengor thung plang bat kwai do kha peding ke surok balajat jangka National Highway haka arpu santrik unailur arhajar arpulai. Kadaw kalong ban persya ajur ya jing ngap menti bat jing herdor ka akor long briu jangki bor ba peniat ya National Highway Authority of India ban penbhai ya ni ke surok ka balajat rathai Kabalawan ra ek jing ja buram hakmat kiwe bat kibriu ne kiwe ki jela jong kari India. Kani ke surok kalajat lapei bat kalalong ka thwe ba hapring surok. Wat lada ke surok jawai rata chera kalajat hadu uni uput baki kali kimla syu banyat ne kani ke surok ke National Highway Authority of India kamdon syu ke jing sngo rem bat jing le ran briu hakmat ke perthai. Side video Ta thung đi chừng nào. Kemana? Tunggu tunggu. Biar. Ini ya. Tu dah kuih. Ada faster. Ta thung đi chừng nào. Kemana? Tunggu tunggu. Suram ni hanya mira ni pagi lebu. Umenteri Ketenat Pulih Putih ke Meghalaya urakam sangma haka arku santrik unailur ulapan kop burami ke samla pulih jong Knoxton College ke bala pendep ke degree haka arts commerce pat science. Haka ni kesngi Knoxton College ke pelong ya ke graduation day na kebenta ke samla ke bala pendep ke jing pulih haki te ke laitali ke pangjing start. Nalor Umenteri ke Pulih Putih ki wei pat kirang ba ke beladan ban penhem ya kini ke jingelang penkop buram haka ni kesngi kilong uba HM Shangpliang nong aibut Ketenat Pulih Putih ba Macmillan Bersat MLA Berim ke Knoxton ke Principal Dr. I Mauthor UDC SP ki nong hikai ki kena pulih bat kilong kni longpa ki bela syakot ngobha. Urakam sang mau la penkop buram laingut ki nong hikai na kini ke college ki bela kiu syaka kedan doctorate PhD. Lepelipat baru iki kamera skul berthamai nak kebenta ke commerce bat ke hostel nak kebenta ke samla pulih gentai. To present a memento to all the graduates 2023 securing 10th position in the chemistry department. Students graduate today.
my congratulations to all the graduate friends on behalf of the government, and also at the same time I bring greetings from our Honorable Chief Minister, Sri Conrad Kesangma, and all our cabinet colleagues and the government department, the education department, to all of you, to all of the members of this college. I'm extremely privileged to be part of this beautiful and the glorious gathering this afternoon. And my best wishes to this college and the governing members and to all my dear students. As in the past, this is my prayer that let this college be continue to shine more and more in the days to come. I'm honored to present the glorious mementos not only to the graduate. I'm deeply honored to have presented the mementos to the governing members, council members, and also the professor, those who have completed the PhD degree. My congratulations to all of you. And by listening to the reports of our college principals, and by seeing the testimony of this college, and by seeing the quality of this college, and by seeing the quality of the professors and the faculty members, and by seeing the disciplined students of this college, I'm convinced today that this college will open and will make a very beautiful chapter and a new environment to the central Meghalaya and to this district. Able to give you all, able to give service, government job to all of you, because you are limited. Because as I see the approximate data, in a year, about 10,000 to 15,000 in every year, we are seeing a graduate from all over the state colleges. Government of Meghalaya will be able to give only 1,000 to 2,000 maximum per year in the government sector. All have to be ready to go out to work in the private sector, in a different sector, in different parts of the world, and in the country and the region. Therefore, as students, let us prepare ourselves to be open to go anywhere and for any responsibility. Therefore, I want to request each one of us, let us prepare ourselves well. Our Honorable Chief Minister, Sri Conrad Kesangma, his vision is to take Meghalaya as one of the 10 top states in the country. Somebody might be thinking it is impossible. No, it is possible, but provided our institutions produce human resource well. Kipulit Assam kibalaya lamda Circle Inspector kilawan bantuklar ban pinsangi no ikajingtri badang ya chaprang banchnai ka top pelang umbam umdi hasnong barapathar baka sorkar Meghalaya kadang pentrei ya ka Jal Jeevan Mission hakaleng ka jala kini kalaja ka arpusan tarik unailor ya kini ka jaka bapenyeng ya kini ka top pelang la ais ngobha da ka kongjuki marwet syakasnong barapathar Ladron armut kibar jala ututu mazumdar bat unurul Islam na Assam kibala ujor siya kipulit Assam persya ikani kajing tre ya katop lang Kipulit Assam ringkat ba Revenue Circle Officer jang sorkar Assam kilawan ban pensangye ikani kajing tre. Kiladron ru kajing temu ban penprai katop kabala depte marshiteng AA. Kipat ba kila pen mardor kipulit MLP na pilang kata outpost kilawan bat berthen ya kipulit Assam bat Revenue Officer. Kipulit Assam kila sngotu bat yu ishai bakata ka jaka kadai hauput usam ka Meghalaya bat kila lit paino.
টাইম লাগে কিন্তু তহঁতে ধৰ আৰু ৰাখ আৰু ইমান সিহঁতে কৈছে 10 মাহ লাগিব কৈছে না তাক jaga tinga te lagi te onggi bai ngiti mi kholai ma bru ma ha kholai te lagi bru tu asam beringem ये आसाम है मत बनाओ दुकान टिंकी ऐसे बोल रहा है गाली देते बोल गाली दिया गंदा गंदा गाली दिया मेरे बाप पिताजी को ऐसे बोल रहे Jakum lo ki beringem itu. tapos aro ane bai te onggi to aro kundu te magle bai ma ha tai onggi ayu le la pe Menulang ke polis, menulang ke, tongki, baik ba. Sab. Angge. Larsen wan ke. Arsi. Kumna aji ongke ape. Kiki kuse ko, kunde asam itu nai. Ongge. kali mau naslu do sudah asli Nur Islam Nur Islam না আৰু ইহঁতে কি কি কৈছে আপোনালোকক এটো মাটিটো অসম হয় বুলি কৈছে না অসম বুলি কৈছে কোনে তহঁতক বনাব দিছে কোনে হেৰি কৰিব দিছে হেনেকে গালি আমাৰতো মেঘালয় সব মেঘালয় तो उसके बाद आपका तरफ से आप क्या किया? हम लोग तरफ से और सब महिला लोग आया है गया हो तो भाग गया है ना इसलिए नहीं मिला है जो भागे से चला गया है तो आपका तरफ से कुछ एक्शन लिया? एक्शन तो दिया हमको हम लोग को जाता गाली दिया। बनाओ ये आसाम है काम रुखा दो बोले मिस्त्री लोग काम रुखा दिया है हम लोग आके कब आया? 4 बजे ऐसे हुआ है नहीं, कौन सा दिन में? कल शनिवार है ना शनिवार को सामने मतलब आप जो बोला था घर में घुस के घुमती दिया था वो क्या बोला? हम यहाँ का गामरा है वो प्रेसिडेंट है ऐसे बोल के गंदा गंदा गाली दिया है मत बनाओ काम रुखा दो ऐसे बोला है पिताजी को पूरा गंदा गंदा गाली दिया है हमको भी दुकान में आके गंदा गाली दिया है तो कौन बोला ऐसा? नाम है और टूटू मजेंद्र बोल रहा है और लेवल मास्टर ऐसे ना उसका पूरा नाम बताओ तो हम लोग का मेघालय है ज़मीन दिया है हम लोग टैंकी बनाने के लिए उन लोग आके मना किया है बोलो ये आसाम है मत बनाओ काम मिस्त्री लोग कल गाली दिया है मिस्त्री लोग भी हम लोग को आके गाली दिया है ये जब हम लोग आया है तो बोला है तो भाग गया है तब हम लोग थाना में एफआईआर दिया है अभी बंद किया है तो काम तो गंदा गंदा बात बोला है हराम ज़्यादा बोला है मेरे पिताजी को हमको मेरा बहन भी है सब दुकान में से सब घर में आदमी को बोला है गाली दिया है पूरा गंदा गंदा बात गाली दिया है ऐसे हाँ काम लोग बंद किया तो धमकी दिया है बंद करो मैं मारेगा ऐसे बोला है धमकी दिया है और मिस्त्री लोग तो भागे गया है ऐसे दम दिया है इसलिए बंद हो गया काम 60% तो हो गया काम आधा हाँ हो गया अभी तो हम लोग को भी तकलीफ हो रहा काम बंद से कैसे होगा UMDC Nasyala Constituency uba Tinwel Dekhar hakakat motion ulabo jingkali halor ka jingbon giksau haki saudong saukun jong ka KHADC ki balapin jaklia sata ya ka atat saudong jong ka hostel ki MDC ula kintu yo chairman jong ka council ban pindon kam ya la ka bor ka ikhtiar ban bekra ya kini giksau poi wat ban hukum ya ka Shillong Municipal Board ban muda ban kem ya kini giksau Kajingbon bat jingroy jong kisaw poi ha office jong ka KHADC kalabo ik jingmai ki nong tre ki pai ba ki barung bami ha kani ka office pai ba ki khon ki kti jong ki nong tre kani ka office bat ki khna ki balet bawan ha kani ka jaka kalong ke ka baphala ba ki MDC ki tuklar ya ki kisaw poi ha ka jaka ban ya kren ya ki kam ki bakirki kham tam ya ki jingkiu bat jingreng kang shri jong ki dor ki mur jong ki marba mardi ki balakta man ki long yeng ha kani ka jala Masih bukan ai publik kerpang nak berkait ini dan langsung yo main tante yang main tante हम लोग aktif dia dengan yo ini bagi ku ini suba atau amha anda dah jing Maria Shong mai ka supi dengan suku dan lawan survey bunsin ni ko suangam yo i badal yo tu
Iwan yang itu ini timur sih MDC hostel ini. Tepat kejing pemput ada kejing site kejingnya kantam ketika top floor di stay ini dan nombor sisi lain naik tang siang session. Di mesin home session belum cleaner belum pet belum pemput, but hak ban komplain. Siapa Charman ni siapa sedikit perlu. Mari way dia sebab pemput hai kan. Namun mari masuk masa anti. Lesi yang Charman mengikut berbuat, mengikuti berbuat sekretariat, jaga jinjak dia, jaga TBMC. Sementara susu pakadang sawai pakai jinjak dia. Kalau baru lesi yang sempurna jinjak dia, jom kita kompon station MC hotel ini mahal kok ini. Tikumpan seperti mau dia, makan mau betul bisnya ada tam. Agak por pada bila tai cricket contoh India, Australia lah maklum itu por. Awak usau urung hantu berempung jom dia kai cricket ang kuya ura adet na. Ni hante di sikausin hate ha MDC hostel ni mereka. Adu pateng-pateng air ka usau ni. Kaji bur ka usau ni ruai kan. Tadi ka petem ni usau. Adu punya kiak punya dia punya song punya sak punya kai om dia dah mak pencut ke penwit yang ni ke penleran tu. Badan habang ada itu hostel kadai residential. Kita ni dia sam tu berkumpul dia. Rihun ni orang, kumsi ni lagi dari sepuluh ni. Henry ini na ye hati fikir bahaya ti nama resukawan dan hanya so. Dikelung kendon sermi kendon semi ciu nama bila atienge babe ayu so. Tengah jingkun yuk so bahaya kisah. Tenang tak siu mo ngagar par lalu ke bala. Dan kalian jom ka executive committee lembag legislative department kung maomenta. Dadon kalian tiris na red katlen ng tajing di town. Kanang man song-singan ni song-singan ni wan binang lay. Song-singan ni don kam sa ti song-singan ni basong masa. No kadang-kadang di jinggar pa ni na utaga ajing ku ji suwanan ni ka MC. Ku tajing suwat ba tang gitu ke bawah demi impor ba amin si kau apa yang arbaji sebagai arbaji kenteng yang ti lah arbaji sana bisa dalam drama ni plot ni libat ji ayu ji belum drama di mama si dan dia semua belum dia lagi penjawan pe bani masnap ke bawan sekarang belum hinlang pada hukum kata kapor kini dia kulit tidak sampai dengan manusia kecil ajing thut ke jing thut nang tai tu kulit bakre thot ni school mo dijai bila awal ada dekat subject beli mora ini promotion dan si nama amin di house please ini berat mesti punya tinggal dia lelem ini tentang semua isu film nak dekat di aram lebih dia semua ini nama rawasna ke MDC hostel jaga syom ini MDC semua hostel ada pensiun mentas tamu respect itu dia kemudian respect ini kita belum tiba selesai dari yang mengatakan tadi Unong yalam kaliang persyak yang dorbar KHADC ubak titos W Khan ula kena ke executive committee bakalawan rabat menjur kerki ke elaka administration second amendment bill hakas ngi bakut jaka dorbar haka aku santri unailor ya kini ula kren hadin babaru ke MDC kaliang persyak ke lapet jendat bat mino na ying dorbar ban persyak halor ke jingwan ra kerki ke ke amendment bill halor bayade bakini ka second amendment bill jaka Khasil Autonomous District Administration of Ilaka nakaliang ka jungi ngila de penpau syai ba ka jingwan ra kini ka bill kalong kerki tan ka kopi jong ka bill ngi kambyo suara session como pila tip la como no sisi asing im om to si banai ni stayo be la como no asi la si ka ber ni ban yo ti kana bang ni yo ban study ya ka ni yo ban ni plio jing mot ni yo ban le homework kana bang ni sutho kai ka content jang ni ka ber kai ka jing mot jang ni ka ber te rewat ha ka to ka si ba introduce ka ber ru ngana ka dayang ka songa apan pau ka to ka ni kimat ya ka ba ngi na ka yang ka jungi im so ya ha be ni ka ber kabaar meneng ala adep ya keren apo ka house ngong ba ya ki definition ki baladon ha ka principal act
ba dadon kam syu ban insert akanika amendment rai nakaliang divisi ang kapansyay ba i pen bet yaki bakan long alphabetical mo bakan long in order of alphabet ti itaru ijing pansyay dang wanda ka korezenda mende lai tega bamod hinado bakasi ka introduce di bill kamun kadon gajing duko kamun kadon gajing duko abadra ka bill namar kung ka definition kung ka bangala ilaka kanika ST committee ila don ha kanika principal act jong ka principal act jong ka 1991 tinga soba kamdon jimot syu kan bakindan insert kanika principal act di secretary ilaka ST committee schedule tribunal bile kini baru ka definition kila don ha kanika principal act ti balay bandang wanra ha kanika amendment ka amendment barobor kamod ayu amendment kamod wanra ya ka ega basamai hindi ba wanra ega barim nri ko mangalong menta ya ka barim ka word delete hangni definition ro kaju yoni ndon siya pa ta ka word ndan simot di ta tadi cipini jo ka ba habayade ber kitu ki clause ki wegi bang padi ham to kalong ba ya kini ki different clause ki bangala kedau ka suka amendment to nga kalong ba hakani ka 9 amendment jong ka appointment and succession of chief amendment kan haka tu ki haka 9 amendment ka wang pas husnam araja aku kamut hang tul adon lut pi temendai ba pensyai ong ba kani ka act mo kani ka appointment of kani ka administration of ilaka kade laka jong ka rule kat ba ka appointment kade laka jong ti ya katam nilai Henry kalau ini nama akan 9 amendment pat kini baru kila adon dia tak ada kamu ngingi ong recall shwa ya ka 9 amendment kani ya kani ka hasil autonomous district appointment and succession of chief and amendment with amendment bill 2022 nama hang ni hakani ka 9 amendment adon lut baik step darwas nong ha ki bade ki kom ki bede ki laka ki hima ki darwas nong hang ni ladon hoi hakani kimdon kita ki seng samla ki seng nok bi ngam ong ba kani ka akam biang te kam de ka babiang tang ba silong ka lenti bonra kalong kerki palat ha ka bang ngim sumyo ban ai jingmut ru halo kani ka bil nama kani ka bil kakta ik do wasno ban aka jo ka poru kumala batay mena kamun ba ki hima kila don ki bil ki bangi la pas daga district council kidon ki ak kila ngila pas district council kumbalong menta pitip hi ba ya kirang ba snong manu ba aisanat ai ki usim ai ki sordar kita maki ki batum kita maki ki balik pelong election bani maki ba ayu tika bamut ya ka powers and function jong kilu kila ale ki hima timenta ngi sutu pada kan ni ka amendment kamut ya ka powers and function jong kirang ba snong ru le nang ni tede na ta kadau ba ngi ong bayo kaya konflik bat ki at jong ki hima ki bangi sina magi council te ta kadau ngi ong tong ini yang selok ba ngine value jingmut ngin khot iki clean ong sensia khot iki hima piso kumno halo kan kabel kai ke pidan ban ai jingmut namar ngi sutu ba ka jingmut hi kalong ba kumno ban streamline ban strengthen ya ka powers and function jong kirang ba snong te habesin pangi ai ya kata ka pangi di ban ai ka balong solid ka biang kenapa ka nomia contradict kan bat kiwe paki an ki bal adon lupa bat ka principal act bat ka first amendment bakom ta terter ka ba habede bu tu tribunal bade bu tribunal ki ka jingkwa jong ka isi benta kalong ba u tribunal unne be u deputy secretary uba teng da ka burom umdan ya ka lo ba ro pisutu tribunal ulong thek ku magistrate ude one man tribunal ubaju bishar ubaju sengap ubaju khmi benya ya kajing ya kaja pot kanja sam jaka puta jongki shnong ki thau te borobar kini ki case nakaliang ka isi ka pha saka tribunal te ka tribunal pat ndala dep aya ka rai chibu itu ki shnong kim hun ni to ka rai ka final appellate authority pat ka dei biang ka ST committee te ka mun ka poya ka ST committee te piso tu u tribunal ude officer ka desu unut tribunal banyak against the will jong nu babat ka bor isi
Bat dak itu ki kubor ngilapoi syakabukut tak haduk pengine syambiang kublai shibon.